Ganole sogo. Chia chia satana. Ganole sogo. Chia chia satana. Ganole sogo. Chia chia satana. Ganole sogo. Satana. Hallelujah. Yini Nkosi yami asikhulule sesinemikhafa. Yini wada batsha sebaphinga abazikezele ngokuba. Ngoba sake hallelujah. Fundama. Sifunda kwincwadi Exodus ichapter 3 sawuqala ukufunda verse 7. Yeah. Enhlako verse 1 kunesihloko ubizo lukaMoses lokuhlangula amaSirayeli. Inhloko ndaba ethi ubizo lukaMoses lokuhlangula amaIsrayeli. Cela ungangeni lapho. Ayibonge Nkosi yethu. Ngoba sonke nje abafundi beBhayibheli mhlawumbe siyalazi bani. Ayibonge Nkosi yethu. Into engayitsho nje inye uNkulunkulu usebenzisa umuntu ukusindisa umuntu. Njengoba noSathane esebenzisa umuntu ukudestroya umuntu. uSathane adopte izinto zikaNkulunkulu wasiguqulela ebini bakhe. Njengoba ngila bendingavelanga ndimhle kanje nami bengike ndabamubi phambi kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wangihlangula wangisindisa wangivuthulula ukuze kuzosinda wena. Into yami ithi ungahlali ngesikhathi sokulethwa kwakho. Yabona. Verse 7. Yes. Wathi uYehova ngizibonile okunene insizi zabantu bami abaseyiphutha. uNkulunkulu wayethetha ngeEgypt asiguquli iEgypt siyifakele engweni. uNkulunkulu ubone insizi zabantu bakhe abaselengweni neziphaluka. Ngoba ayingoba baselengweni bawujabala. That's why kugigama lethi insinda sifile ukuthi liquka zonke iziphaluka eziphansi kwelengweni. So uNkulunkulu akasathethi ngeEgypt. Uthetha ngabantu bonke abakwansinda. Ubone inhlungu wabona ukukhala kwabo wabe sesenza imigudu yoba makube nentente ukuzohlangula wena nalowa. Yafuna ukuthi emveni kobiwile lentente ibanga bawudlalanga ngethuba impilo yakho ayinophinde ifane nexesha ibingeke mingawe lentente. Sengikade naqeda ushumayela. Yebo mama. Nokukhala kwabo ndikuvile. Nokukhala kwabantu bakwensinda ndikuvile. Sikwenza uThixo ovayo. Sikwenza uThixo obonayo. Sikwenza uThixo obhutana okhathalayo.
ngenxa yabo babaqhuba kalukhuni. Kunabantu abaqhuba kakhulu. Kunabantu abezimpilo zabantu nzima. Ngithe uNkulunkulu usebenzisa umuntu ukuhlangula umuntu. NoSathana usebenzisa umuntu ukudestroya umuntu. USathana usebenzisa abantu ukuba abanye abantu mabatsale nzima. Ngibonga igama likaJesu. Yebo ma. Kuba ndiyawazi umvandedwa wabo. Nazi umvandedwa wabo. Uyabona umuntu akadlamini umvandedwa nokuba ifridge ingagcwala zindidi zokutya nenyama ne-cold drink. But nekufikelele bhutana kwinto ekuthiwa ngumvandedwa. Igqibe appetite. Yenza ukungabi namdla wokuya phakathi kwabantu. Yenza into ukungabi namdla wokutya kukhona. Ngenxa yento okutyayo. uNkulunkulu uthi uboneke lonhlungu nomonakalo. Wabona umvandedwa abantu abaninzi deske bazithome basibulale ngoba bengakwazi ukumelana nomvandedwa. Kunabantu abayotshona emangcwabeni before time ngenxa yomvandedwa. uNkulunkulu khawulezile wazofika wathi angeke abantwana bami abatsindatsinda ndibayekele bawelele ku-2022 beqotywa inhlungu yomvandedwa bekhala ndihlile ukuzobahlangula. Buka izwe lonke lakuthi azange inethe kanje imvula. Apho ndihlala khona kusenhlango ayinqabanga kanje imvula. But kulo nyaka inethe imvula iyadidisa. Icala ukuba sikwixesha lesizini kaThixo, sikwixesha lendlebo. Sikwisikhathi sendlebo. Ndakadlamini. Kukuwe into okuzawuphuma apha ungalithathanga usindiso lwakho. Lona liziswe ngeprey. Alibonga igama lenkosi. Qaphela ma. Verse 8. Yeah. Ndihlileke ndize kubahlangula esandleni samayiphutha. Ndihlile ndizokubahlangula esandleni se-enemy. Amayiphutha kwakuyi-enemy yabantwana bakaThixo. Andiyazi i-enemy obhekene nayo. But into ekhona ithi ubani nobani lapha kukhona itshaba elisemva kwakhe. But uThixo uhlile ukuzokuhlangula kwelo tshaba. Ingaba kungasebenzi kwabantwana itshaba obhekene nalo. Ingaba kungalawuleki komzi wakho itshaba obhekene nalo. Ingaba kungabikho kwemali itshaba obhekene nalo. Kodwa into ekhona ithi uThixo uhlile ukuzokuhlangula kwelo tshaba. Uyeke mina 11 verse 28 yaqhwiba ngothandasa Matthew. Sifunda uncwadi kaMateyu chapter 11. Mandara babukho shiyandara babushaya. Mandara babukho shiyandara babushaya. Urimaya